جري أواجي عمر شا كويرتو والدي ذا لكن قبيل هدو كويرتو مرة من عليك ما تدع عولا إنك أميو قاسي كان هذاكم ما تعجي عولا تدوات اللي تنجح بانجرا لفوت حاول ما تلحد لفوت. We have a president, we have other government, other positions. So the only way you can support is when you get the votes. If you have no ID card, please get an ID card. Sisi tunapenda siasa yetu kivyetu, lakini we don't want any political interference from any other political party. And that is why we are calling upon the UDA Secretary General Hassan Omar asiingilie siasa ya Garissa County. Asiwahi kuja hapa kupendekeza a political party. Bado hiyo maneno hatujafika. Sisi tuko katika primaries ya families, tutaongea kivyetu na tutafika kiwango yenye tunataka.